Lernen Sie Deutsch mit mir zum guten Preis und ausgezeichneter Qualität. Guten Tag, dobar dan. Danas želim da obradim TELC Pflege B1 B2 Schreiben. To je pismeni deo samog ispita TELC B1 B2 Pflege. Kao što znate, sam ispit TELC Pflege se sastoji kao svaki drugi ispit iz 5 delova. Prvi deo je hören, drugi deo je lesen, treći deo, što je veoma interesantno, je Sprachbausteine, četvrti deo je schreiben, što ćemo danas obraditi, i peti deo je sprechen. Naravno, svaki od tih delova se sastoji od posebnih podcelina koje ćemo takođe obraditi. Znači, danas se pripremamo za TELC Pflege B1 B2 Schreiben. Kao što smo već pričali, ili kao što ćemo pričati u jednoj od sledećih lekcija, TELC Pflege se razlikuje od uobičajenog TELC-a u tome što je on posebno je pun medicinskih termina i obrađuje medicinske teme koje su potrebne za budući rad u medicinskoj profesiji. Sam ispit izgleda ovako. Also TELC Pflege B1 B2 Schreiben. In diesem Schreiben gibt es zwei Auswahlen. Also ihr könnt eine von diesen Sachen wählen. Aufnahmebericht oder Biografiebericht. Možete izabrati Aufnahmebericht, to je prijemni izveštaj, jednu vrstu anamneze, ili Biografiebericht, to je psihološki izveštaj ili biografiju. Vi ćete dobiti nešto što se zove Fragebogen. Fragebogen ist upitnik. Fragebogen bedeutet, dass ihr kurze Informationen bekommen werdet, aber später werden Sie zum Beispiel diese Informationen bearbeiten in einer Textform. Znači, vi ćete dobiti upitnik i u tom upitniku će biti informacije i vi ćete te informacije morati da napišete u tekstualnom obliku, to jest kao tekst. Schreiben se ocenjuje na osnovu 4 kriterijuma. Inhaltliche Angemessenheit ili Aufgabenbewältigung, to jest da li su svi podaci iz ankete obrađeni. Komunikative Gestaltung, to je stil i složenost teksta, Korrektheit, znači gramatičke greške, i Wortschatz, to je vokabular i reči. Šta to znači? Pa, Inhaltliche Angemessenheit znači da smo obradili sve tačke iz Fragebogena, to je da smo sve tačke iz same ankete obradili, jer vi ćete dobiti jednu anketu i u njoj će biti mnogi podaci koje ćete vi morati obraditi. Komunikative Gestaltung, to je stil i složenost teksta. Pošto vi pišete izveštaj, morate koristiti forme kao što su pasiv, prilagođen vokabular, da bi stil bio podesan jednom dokumentu. Znači, ne možete reći, zum Beispiel, der Patient hat Kacke in den Hosen ili tako nešto, jer na taj način tekst neće imati stil koji odgovara samom izveštaju. Znači, morate da kažete to na drugačiji način. Takva stvar. Ne možete reći, recimo, der Patient schläft den ganzen Tag und der ist dumm ili tako nešto. Morat ćete da kažete to na stil, koristeći stil koji je prilagođen dokumentima. To ćemo videti kako se to radi. Korrektheit znači da li ima gramatičkih grešaka ili nema. Ako ima puno gramatičkih grešaka, zum Beispiel schreibt ist mit 2 S, ist, dann wird das als negativ bewertet. To se ocenjuje kao negativ. I Wortschatz, vokabular i reči. Es ist empfehlenswert, Wörter zu benutzen, die medizinisch sind, die komplex sind. Preporučljivo je da se koriste reči koje su kompleksne, koje potiču iz medicine, iz oblasti Hygiene, damit dieser Text besser klingt. Dieser Text klingt besser, wenn medizinische Wörter verwendet werden. Tekst zvuči bolje kada se koriste medicinske reči. Dann gehen wir weiter und schauen uns diese zwei Berichte an. Pogledat ćemo dve vrste izveštaja koje vam stoje na raspolaganju. Prvo je Aufnahmebericht, a drugo je Biografiebericht. Aufnahmebericht je neka vrsta prijemnog lista. To možemo posmatrati kao anamnezu. Šta to znači? Pa imamo različite informacije koje moramo spomenuti u tekstu
kako bismo prošli ispit. Wir haben natürlich verschiedene Informationen oder unterschiedliche Informationen, die wir in den Textform bearbeiten müssen. Znači, vi ne pišete tabelu, vi pišete Text. Zum Beispiel, hier haben wir Patient, die Patientin heißt besser gesagt Bertha Müller. Man muss das erwähnen. Sie wurde am 22.12.1930 geboren und sie wurde dann und dann in das Krankenhaus empfangen und so weiter und so fort. Znači, morate sve te stvari da spomenete, uključujući određene podatke, kao benötigen Sie eine Brille, da li su vam potrebne naočare, da li su njoj potrebne naočare, i sve to morate spomenuti u samom tekstu ili ćete izgubiti veliki broj poena. Sve ove podatke morate barem jednom spomenuti, ponekada možete neki zaključak na osnovu toga da izvedete. Zum Beispiel, die Frau Bertha Müller benötigt eine Brille, weil sie eine schlechte Sicht hat, jer ima loš vid. Vi morate na taj način da objasnite ponekad zašto je sve to potrebno, da biste dobili poene. Druga vrsta izveštaja koje možete pisati, jer imate izbor između Aufnahmebericht, Biografiebericht je Biografiebericht, to jest jedna kratka biografija. Slično funkcioniše kao Aufnahmebericht, stoga znači, treba svi podaci da se uzmu iz same ankete i na osnovu njih treba da se napiše tekst. Pazite, sve informacije treba biti spomenuti barem u jednoj rečenici. Ponekada možete izvesti neki svoj zaključak, ali nemojte da mnogo nemojte mnogo da izmišljate ili improvizirate. Ako recimo kažete Bertha Müller braucht eine Brille, weil sie ein Autounfall hatte, jer je imala saobraćajnu nesreću, to će biti ocenjeno kao negativno jer spekulišete, znači niste sigurni za to. Vratimo se na Biografiebericht. Hier ist Herbert Schulten und er wurde am 1.12.1935 geboren. Und wir sehen, dass sein Vater streng war, da mu je otac bio strog, Mutter liebevoll, da mu je majka bila draga i nežna, da se svile Tischregeln gab, da je bilo puno pravila za stolom und so weiter. Also wir haben hier Informationen, die wir auch aufschreiben müssen. Znači sve ove informacije koje se nalaze u samim anketama moraju biti spomenute. U ovom prvom videu mi ćemo videti kako to izgleda. Znači, sam izveštaj mora imati barem 120 reči, ne više od 170, ali nemojte brojati reči. Zählt nicht die Wörter, weil ihr habt keine Zeit haben werden, znači nećete imati vremena, nego prosto napišite više, jer je bolje napišite više nego manje. Koliko napišete manje, to se negativno ocenjuje, koliko napišete više, to se naravno pozitivno ocenjuje. Mislim, nemojte pišite romane, ali slobodno, bolje više nego manje. Pišite tekst, sve podatke iz ankete obradite obavezno. Naravno, sama struktura može imati uvod, razradu i zaključak, ali budite svesni da ne morate neki zaključak da donesete zato što niste doktor ili ovo se ne očekuje, znači i na osnovu svega toga zaključite. Ne, sam zaključak može biti izostavljen, ali morate obraditi sve podatke koje su bile u anketi. Koristite kompleksne rečenice, to jest koristite Konjunktionen wie weil, deshalb, zum Beispiel, Frau Müller benötigt eine Brille und deshalb müssen wir eine Brille für sie bestellen. No, njoj su potrebne naočare, stoga moramo da joj naručimo naočare i poručimo naočare. Slobodno, kompleksne rečenice koristite, nemojte pisati jednostavne rečenice jer na taj način gubite poene zbog stila. Kao što znamo, to je stil koji je takođe važan, to je kriterijum koji smo već obradili i taj kriterijum se zove komunikative gestaltung. To je stil. Sada želim da vidim kako izgleda tipičan primer jedne dobre, da kažemo, ankete, to je jednog dobrog teksta. Možemo da pročitamo. Bertha Müller, geboren 22.12.1930, ist heute gekommen mit dem Diagnose entgleister Diabetes mellitus Typ 2.
Ovdje postoji jedna mala greška, mit der Diagnose se kaže, što je die Diagnose, dativ je der. Sie ist diabetisch seit 2004. Ihre Vitalzeichen waren stabil. Sie hatte keinen Fieber und der Blutzucker war 207 mg pro Deziliter. Sie hat kein Insulin genommen. Ok, ovo je veoma dobro napisan po mom mišljenju, uvod. Možemo i napisati komentare koje su napisali na desnoj strani kritičari. Prvi komentar. Der Name und die Diagnose werden korrekt genannt. Ime i Diagnose su korektno navedene. Die weiteren Informationen wie Diabetes seit 2004 oder kein Fieber und Blutzucker 207 mg pro Deziliter wurden ergänzt und passen hier gut. Kao što vidimo, dobro je ocenjeno od strane samih ispitivača, koji ispituju, to što je navela razloge zašto ona ima dijabetes. Kao što znamo, ovo nije super precizno, očekuje se da se tekst popuni jer morate pokazati stil. Informacije, koliko god deluju obilno i obimno, nisu dovoljno napišite stil. Morate reći zašto, kako, od kada. Slobodno napišite. Možemo reći da su takve informacije dobijene iz razgovora. Sad može se gledati to kao neka vrsta improvizacije, ali budite realistični. Nemojte da toliko improvizujete. Nemojte reći Frau Berta Müller hat Diabetes, weil sie sehr viel Kuchen gegessen hat. Ne, jer je jela previše kolača. Takve stvari nisu potresne, ali možete reći neke podatke koji su precizni, koji deluju realistično. Sljedeće. Sie braucht eine Brille, an die man sie erinnern muss. Und sie benötigt auch ein Hörgerät. Super, ja nemam nikakve komentare, sve super navedeno, pravilno se iskorišćen an die, to jest relativ pronomen. Ovo manje mogo da se zameni s nekom pasivnom rečenicom, ali sve u svemu je dobro napisano. Zum Wechseln von Batterien braucht sie Hilfe. Za promjenu baterija potrebna je pomoć. Sie ist wach und orientiert, zeitlich, örtlich, zur Person und situativ. Sie kann sich auch mitteilen und ihre Wünsche äußern. Sie braucht nur Hilfe beim Aufstehen und ins Bett zu gehen. Sonst ist sie selbstständig. Sie hat einen Rollator mitgebracht. Wenn sie etwas will, sagt sie uns Bescheid. Ok, u ovom slučaju zamerka je moja glavna, to što su rečenice previše jednostavne. Po mom mišljenju rečenice bi mogle biti kompleksnije, ali možemo vidjeti šta su sami ispitivači rekli. Hier werden mehrere Informationen vergessen. Neke informacije su zaboravljene, to jest izostavljene iz ankete. Sprachlich ist der Text eher einfach. Kao što sam ja sam rekao, tekst je jednostavan. Relativ kurze Hauptsätze, relativno kratke glavne rečenice, nur ein Konnektor, sonst, to jest samo jedna konjunkcija, veznik, sonst. In dem Satz sonst ist implizit enthalten, dass Frau Müller gehen und stehen, auch sitzen und sich hinsetzen kann. Navedeno je da može da sedi, stoji i da može da se stavi u sedeći, to je ležeći položaj. Es werden die Hinweise auf die nötige Beaufsichtigung. Znači, neke informacije su izostavljene. Koje tačno informacije? Možemo da vidimo i sami. Pa vidimo ovdje da postoji vollständige Übernahme i Anleitung. Ove dve informacije su izostavljene, ali po mom mišljenju ništa preterano strašno. Imamo tu gehen, stehen, benutzen i tako dalje. Znači, neke informacije su izostavljene, ali nisu preterane. Ali pazite, to se strogo gleda. Ništa nije ovdje preterano strašno po mom mišljenju, ali neke informacije su izostavljene. Kao što su Anleitung, vollständige Übernahme. Sonst ist sie sehr selbstständig, inače je samostalna, doduše, da li može ustati, možemo pogledati u anketi. Können Sie selbstständig aufstehen, ins Bett gehen, zu Bett gehen? Nein. Ne može sama to da radi. U suštini postoje par informacija, ali po mom mišljenju najveći problem su jednostavne rečenice.
Die Sätze sind zu Hand. Dann gehen wir weiter. Normalerweise nimmt sie zu Hause Tabletten gegen hohen Blutzucker, aber in den letzten Tagen hat sie das vergessen. Deshalb müssen wir die Tabletten kontrollieren. Sie hat einen Blutzucker-Tagesprofil, aber wir müssen sie nur fragen. müssen sie nur fragen. Macht sie alles selbst. Am Abend kriegt sie Lantus-Insulin. Wir sollen ihr diese Insulin spritzen. Sie hat keine bekannte Krankheit, nur Diabetes. Bei ihr ist ein EKG schon gelaufen und morgen soll sie entlassen werden, wenn der Blutzucker wieder kontrolliert ist. Ovdje ima 168 reči i po mom mišljenju dobro napisan tekst. Glavna zamerka u ovom tekstu su opet previše jednostavne reči. Po mom mišljenju stil bi mogao biti malo bolji, ali da vidimo šta kažu ispitivači. Die weiteren Informationen aus dem Aufnahmebogen werden nicht aufgegriffen. Sljedeće informacije nisu zahvaćene iz prijemnog lista. Stattdessen werden hier Informationen gegeben, die nicht in der Aufgabe stehen. Inače se daju informacije koje ne stoje u samom zadatku. Alles passt aber zur Aufgabe und den anderen Informationen im Aufnahmebogen, ali sve ostalo se uklapa dobro sa drugim informacijama. Sprachlich ist dieser Teil deutlich komplexer. Es werden verschiedene Satzformen und Strukturen verwendet, koriste se različite vrste struktura. Znači, neke informacije su opet izostavljene, pre svega se misli na Beaufsichtigung i Teilübernahme, to jest Hilfebedarf. Ja da sam ispitivač, ne bih rekao da su pretjerane informacije izostavljene, ali strogo se gleda da sve, bukvalno sve informacije moraju biti navedene koje se nalaze tu. Tako da možemo da vidimo kako je ovaj tekst ocenjen. Pre toga ćemo naravno da prevedemo. Bericht. Bertha Müller, geboren 22.12.1930, ist heute gekommen mit dem Diagnose entgleisteter Diabetes mellitus Typ 2. Bertha Müller, rođena 22.12.1930. godine, je danas došla sa dijagnozom Diabetes mellitus drugi tip. Sie ist diabetisch seit 2004, diabetičar je od 2004. godine. Ihre Vitalzeichen waren stabil. Njeni vitalni znaci, to je vitalni podaci, su stabilni. Sie hatte keinen Fieber, nije imala grip, to jest nije imala temperaturu, und der Blutzucker war 207 mg pro Deziliter. I njen šećer u krvi je bio 207 mg po decilitru. Sie hat kein Insulin bekommen, nije dobila insulin. Sie braucht eine Brille, an die man sie erinnern muss. Potrebne su je naočare na koje mora da se podsjeća. Moramo da je podsjećamo na njene naočare. Und sie benötigt auch ein Hörgerät. I potreban joj je slušni aparat. Zum Wechseln von Batterien braucht sie Hilfe. Kako bi promenila baterije, potrebna joj je pomoć. Sie ist wach und orientiert. Budna je i može da se orijentiše. Vremenski, zeitlich. Örtlich, prostorno. Zur Person und situativ, prema drugim ljudima i situativ. Sie kann auch sich mitteilen und ihre Wünsche äußern. Može se također obraćati i izraziti njene želje. Sie braucht nur Hilfe beim Aufstehen und ins Bett zu gehen. Potrebna je samo pomoć da bi išla u krevet i da bi ustala. Sonst ist sie selbstständig. Inače je samostalna. Sie hat einen Rollator mitgebracht. Donela je rolator. Wenn sie etwas will, sagt sie uns Bescheid. Kada nešto želi, kaže nam, to jest informiše nas. Normalerweise nimmt sie zu Hause Tabletten gegen hohen Blutzucker, no obično uzima kod kuće tablete protiv visokokrvnog pritiska, aber in den letzten Tagen hat sie das vergessen, ali je zaboravila to u zadnjih nekoliko dana. Deshalb müssen wir die Tabletten kontrollieren, stoga moramo kontrolisati tablete. Sie hat einen Blutzucker-Tagesprofil, aber wir müssen sie nur fragen. Ima dnevni profil šećera u krvi, ali mi moramo da je ispitamo ponekad. Macht sie alles selbst. Radili sve sama. Am Abend kriegt sie Lantus-Insulin. Uveče dobija Lantus-Insulin. Wir sollen ihr diese Insulin spritzen. Mi trebamo da joj špricamo ovaj insulin. Sie hat keine bekannte Krankheit und Diabetes. Nur Diabetes. Ona nema nijednu poznatu bolest, samo diabetes.
Bei ihr ist ein EKG schon gelaufen, sproveden je već EKG kod nje, und morgen soll sie entlassen werden. I sutra treba biti otpušten. Wenn der Blutzucker wieder kontrolliert ist, kada šećer u krvi bude opet kontrolisan. Kao što vidite, dobro zvuči kad se i na srpski prevede, znači uopšte nije loš tekst, možda previše jednostavan, ali sve u svemu. Ja bih rekao da je dosta dobar. Ovde možemo vidjeti koje stvari su pogrešene. Es fehlen mindestens folgende Informationen von 21. Znači, fale neke informacije. Oni su veoma strogi oko toga. Pazite da bukvalno sve informacije iz same ankete navedete. Braucht Beaufsichtigung beim Gehen. Treba da se pazi dok ide. Braucht Beaufsichtigung beim Stehen. Treba joj pomoć ili prismotra kod stojanja. Kann ihre Lage im Bett verändern. Može promeniti njen položaj u krevetu. Kao što vidim, samo par informacije su izostavljene, a dobila je ocenu B1. Meni je to malo iznenađujuće, ja sam mislio da je veliki broj podataka naveden, ali veoma su strogi. Kao što vidimo, komunikative gestaltung je isto problem, znači potrebno je sam stil nije prilagođen tekstu. Šta znači? Pa, kao što smo videli, nema pasiva, nema genitiva i rečenice su preterano jednostavne. Mora tekst da bude složen. Slobodno napišite složenije ako možete, koristite konjunkcije, koristite pasiv, koristite genitiv, koristite složenije rečenice. To je moja najveća kritika. Takođe, Korrektheit, osim par grešaka, tekst gotovo napisan bez ikakvih ortografskih grešaka i ja mislim da zaslužuje B2. I vočac, sam vočac je bio takođe dobar. Složene reči su korišćene kao mitteilen, benötigen, brauchen, Bescheid geben, unesis volato, znači korišćene su i medicinski i složene reči, nisu ponavljene, tako da je to odlično određen tekst. To bi je takođe pohvalio. Also der Wortschatz ist sehr gut. Wenn ich mit dieser Kandidatin sprechen würde, da ja pričam sa ovom kandidatkinjom i sa ovim kandidatom, ja bih mu rekao da pre svega obrati pažnju na složenost rečenica. Sami podaci iz teksta su po mom mišljenju obrađeni solidno, nisam siguran zašto je dobila tako malo poena, jeste zaboravila, u suštini treba svaki podatak da se obradi. Pazite i na levu, i na desnu, i na gornju, i na donju stranu ankete. Achtet wirklich auf die Details. Alles muss bearbeitet werden. Sve mora biti napisano. Ihr könnt natürlich, also Sie können zum Beispiel auch zusätzliche Informationen aufschreiben. Možete dodatne informacije da napišete, ali morate ono sve što je u tekstu. Veoma su strogi u tom pogledu. I to je to u suštini komunikacionan stil može biti bolji iz prostog razloga, jer nije dovoljno složen. Koristite konjunkcije, koristite genitiv, koristite pasiv, koristite složenu gramatiku kako biste dobili veći broj poena. Dakle, ovaj tekst je sve u svemu ocenjen sa B2, bravo, das war sehr gut. Znači, za pisanje ova kandidatkinja dobila B2 ocenu. Sljedeći put ćemo vidjeti još neke vrste samih biografskih i Aufnahmeberichte, da bismo videli na koji način vi možete takođe napisati te izveštaje kako biste položili pisani deo Telk Pflege B1, B2 schreiben. Nadam se da ćete uspeti takođe da položite i da ćemo uskoro se vidimo sa novim videom. Auf Wiedersehen dann, tschüssi!